Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja solat sunnah nafilah atau solat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka dah ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia ro taupan rita liangi nangga ia rohat desa hadis lemah. Maka toro si balikanna kadangkala angka had desa angka taupan rita maka dah ia had desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka daya hadesa mentendak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena pulukku nabitta tu. Pulukku mi ulama. Jadi akong ka maka dah hadesa malamma dia tu na pulukku nabitta. Istilahnya dia na pulik tania nabitta tentu kang itu malamma na matanda na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau panrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tau tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Belyang angka tau makada hade iya ko yano dia na Pak Belyang tau kanja ya tu gitu. Jadi kada tasi dia mako mati ro hadesa nasaba untuk malai si dia hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong kata maka hadesa melemah nang kepacara mau maka dade maka matat dai tu hadesa mako memang. Jadi aja nana idi malah saulu. Ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai. Gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadesa na sapa na iya ro tau pandriterio lo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesa na sapa ide magay na sabak de na palabangan ina rekode gagaw ko hadesa degaw ko kita narunto
Makiro jadi tugas tadi masyarakat etannya sapada lele mengamalkan dalil yang ada. Itu tugasnya pacar ramai sampai dalilena. Jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh gitu tahu dame meni kadatannya aja mak itu masa pada lele ustaz selaw mutanai yana tu nakada biasa guruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi dendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak gurongi ko de kahade sana makitu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongan na iya ro amalange ya kong kay podangi tapi gau ni tapi de to tu na yaman na ya pak guronge wa di tajama na sabab padalen ya malan na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turu si tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe nasama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama tururu nak maka duan raka yolo nasampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa ke pacarama tang kalinga makoro to maka dade panabas subuh teh angka sampaja sunat don rakang nasaba oko hadesa dua memat to hadesa bicara angka hadesa maka da rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului duan rakas sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leleng dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengang ya. Jadi ko maka dai rakaatanil fajri duan rakaat sampaja sunat subuh nama suruh. Tapi ya kira makna rakaatani qablal fajar don rakaat sampaja sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah don rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar itu jadi upapahang ini ya tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita nama su'e rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya nama su'e sampaja sunat subuha jadi pura bas subuh tawe ijama niero duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri hairum minat dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolab bi na rekomelo ilaini iya tu sampajangi masarolab bi ya regayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabi taya komat tangak komas sampaja sunnah nakama pak bange nayaki komaka dena salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri
Jadi ya tu witiri namo pura basubu tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nasa maturusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai pong Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinnah tauripojinna pong Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri ki ya natuna kada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tonang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 lima dia to 10 telu dia to 10 sidin asera ya mi asera madaring kana jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi iya kuya masauro makadami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakanger matu akadani witir Pak Mega tu tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini mapat diulu tu malaikat Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makundru lakda ni ko demo patapahag gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahan ni makado angka makada sampaja sunat dia penatama subuh angka to makada de purapi basubuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini tau mas sampaja sunnah subuh jadi kupur basubuh teh
rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko ang kataw palamuran nyawa na melaw pasolangi, denulay. Makbalu-balu kinang kataw siryangi ati na melaw kiringang ano makaleleng, natambus. Ang kataw melaw pasolangi, maka na melaw papadiri maga, denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Narikuya ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapalak miru dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita hasinatul asrar. Iyar hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau panrita tembus kasyaf. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tarakaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi ya ko meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua, angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita, oko lalan nasi dia kita, saya lupa judulnya, tapi ya kita, kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh, nabaca kuliah yuhal kafirun. Akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino kaya ka na may pake no? Iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulan na ibaca alam nasrah napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tale jolo alam nasrah. Lattu isura alam nasrah tabaca al-kafirun akatelu. Napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil liila fi Quraisyin napa tabaca alantara kaipah. Napa tabaca kudu Allahu akatelu kalamanan ni. Kak dena cocok yulangi itu kak dena cocok maka dak wai meka malamana ngipe ko carana lo jame jolo dua kade si kamale dua sip dena cocok apa duan rakami makanya pangupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatalu. Nasabairo alam nasara dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya kuyarona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi alam nasara ka dobolo muy fungsina iya mi matur raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatelu
raka maduan na pamatu na patala liila pi Quraisyin na paalam tarakaipa na patala kululako katalo. Talamanan ni. Yang penting tingerang. Pak, iano pa tu ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tu lika jili-jili ni tu agak sirun itu ipa biasa pa. Iya na tu ampai iya ro tau pandrita maku ya. Para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipa tentu makoro na dena pat tentu ina bita. Maku ya. Iya ro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahadesa bicarai kadakala deto kakahadesa bicarai ang kato penemuan ulama istilahnya na amal kang itaw pandrite materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pagurungang yana tiasa kaulun ulama. Ia komakiro dena kadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi tamakada baca kudu Allahu akasisap buko soi akasisap buko wani denang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yero. Nabaca yero. Kudu Allahu kasisap buka soy na baca tu kasisap bukon ni. Sahabat na nabi tayo. Si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate maselan na bita. Taselang. Magi na taselan na saba nasa ngimelo kama lino. Jadi namo tu na bita de to nisangi maka damaga na kama lino. Tapi iya makoko wita maega hamisangi. Maega. Nasa yan ang kanao ni mako ade na namita. Yan na to na mo pa buray. Bitang katona, pangubatan akhir zaman. Ito? Mahiga, padahal nabita lagi din. Sangi makada, mager, kumikama lino. Jadi, yero nabita kan, ang kamatan na soy malibu, tapi dega cahayana. Pada miulangnya. Masela nabita. Dito nagarhana maka day nabita na purangi malaikat Jibril Jibril magi nako matasoy makaliliang dito ka na may kama lino maka day Jibril de iya ro ampay de gaga cahaya na matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada dena terbatas maka dami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana kinro ya sangelangi wallahu alam apa penelitian maka da iya lino ang kayasang bumi kemudian angka Pluto yan aro Pluto na samantan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya pelangi itu nangiro bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang ngiro na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langi jadi pekoniero itu oi biar ko ya kumakaran ite kenri resangelangi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nayaro makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi mas sampajangang ngiro sahabatmu Muawiyah. Tas sila nabita. Aga man kalabihan na. Ito. Magi man na ipanoram. Malaika masampajangan na tao biasa mo. Tanya to, nabi. Muawiyah sahabat ko. Dega. Salami tapi tanya nabi. Makaday malaikat Jibril. Tercatat iya rote okupu sesena po ang Allah Ta'ala. Iya ngakwiwi okupu ang Allah Ta'ala. Makada ahli surah Al-Ikhlas. Ito.
Iya naro. Jadi itu kudu Allahu pak. Dia nasalay itu kumaka day baca kata lupa ada kui patamai korang. Dia aja tangga biasa ani. Biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala. Taudein uli mangaji malampe. Namu kudu Allahu minabaca. Ito. Namu yam itu. Jadi itu tuh dia capa imak kudu Allahu Pak katoje itu tahu kutuli kudu Allahu minamba pui mana sih kudu Allahu siya aja tak capai. Itu de nawadi. Jadi makanya bita tolo tu solo sahabat, noli sahabat na tolo. Iya ro nabita benena na tanay. Maka da iya lakay mo tahu salama tercatat iri sisena po ng Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas. Makukwami ka tanay ko. Akasya memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naicata manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka da yaro ya baca ko dewatin ro ko wani ko de naganna kasi sa kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mukbai ko dia baca ke sisa buku Allah berarti kedua sabu sisa buku soy sisa buku ni tu liya mi rona pananung tapi ia ko ibilang sisa buku tapi makaraki jadi ini maniro ia kode hatul le baca akaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle. Tapi makanja nareko ipan nanungang ni makada seko makada sisa bunaya 500 ko 500 kon ni. Wadisa. Padik. Apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto. Yaitu tasab bay pakina nomoro tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang. Patu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron. Yo po ko yato napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siya no ni natambay man edo. Jadi yato bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yato ipasa Edo apa ya ko yati pacene madari tak den na. Kumatangangi masih kiri na cakaru do pa setangi mematoha patinroy. Ali na metolas sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na din naletto. Makito. Jadi iya metoro matana. Padam itu katomoto ko subuh maka katana. Madari ni aja lala matana makwe na nangkalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa. Dek to pa rabba si. Oh rabba niya tu ya na rabba. Ele pinoto. Yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada na dita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa yapi wae matana to yapi wae matana tapi kato pasantre de napi na bolomete way mapantengang. Itu jadi na bolome mati way mapantengang jadi magay na saba memang loki majenne ko makiro langsung berwudu. Tama ni betul di? Oh monimot ko tamay. Oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang. Iya jadi kata sia ko palete jadi pasitar ruminero makie. Jadi nak sampai sunat subuh tu, selesai. Ang kecek dek, maka dawe. Madari ya Pak Ustaz, terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam, sampai sunat subuh. Natulu jam apa? Wat dingi kaba. Pura pi mas sampai subuh teh, ni jamah. Namanya kaba. Tapi risese na taude nangka. Nasalaiwi. Iya ko bisa mo ide tajame jabawan na. Risese na mi taude enang ka nasalaiwi. Ya. Boleh dikaba nasaba ang kasahabat ng kariwaya. Yan na ron yasang hadis takriri.
Ya sange takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kena dia nak kada Nabi tak cocok nih, tuju nih. Dia tu nak kada salah, mamakobam nih. Tapi amakona Nabi ta manur ulama hak desa wadi. Nasabak ya kene dia na wadi maka dia Nabi ta aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka da salah ya tu de. Agape na pau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Pasti na salah ni tayo ko makir to. Melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Maka dia sahabat, itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi ta ya mu baca. Na salah ni romato. Jadi dia nak Nabi ta salah, yo poi di. Wah, neraka ya tu. Wah, tapa. Dia kagak. Silalona na jama taparana kana sa pajaban ni pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu na merasa salah. Na sabak na podam maka angka lebih makanja na ya tu. Pada roto masih kiri, permasam paja subune sel masigi masuleka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Naitay Nabi tawe meni tangah sode pana salah ini. Ya daperi de nak Nabi ta salah jama-jama mu de na podami makada. Sipo nak gero pura ko masam paja subu de pana ka salah masigi. Nasa de nangka. Nasa pigaw nasa tuli masih kiri ka. Maka Nabi tamay ganito baca nasang. Akadua ni lete ya betul. Betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi ta. Melo ko go pak guru. Angka baca. Na baca Nabi ta. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi ta. Ia ubaca ewe. Pak katalunoli Nabi ta. Ia ubaca katalwe. Ya koke surimonri ni pasitimba si bawa ya tu si kirimu si pamulai letu makoko namu ikali akka 10 ya tu mata nak mo pia ka 10 yo baca katalwe